Ngelat kita mo, ngelat mo, tapi ngelat mo, tapi ni alat abok kena siapa? Kapal ngelat 10 minit. Tak. So ito ngelat kru, so ngelat kru ito mo, ito sana kan ito. Sedang. Kami yang saya sedang. Yang saya kendang. Real, iway, sao, lai. Sajsin. Lai, real, iway, sao, lai. Kena kabenta kakerdan beringkong pet mo. 36 minit ko. Maka po layak 10 minit miling. Taap. Yan. Tak. Lai riu iwe sao lai. Tutan ditun. Kenapa? Lai biang. Henry biang. Iway biang. Sao biang. Lai na kabenta kakerdan beringkong layo ini i. Baba. Deswa ba. Pani yumo, te baba. Kumang ada panpun pena mo. Hak waka baba. Kumang ada panpun pena. Na kalian ngajungi ngiyay hakar benta. Kathar lani kapisa kasanlak. Kapisa kasanlak. Kapisa kasanlak. Dah kabasay, dah kabakir, iba ilade bandra, ilade kan kelima dan arbenta yang dah kapisa kasanlak. Pak, sano pisa ba? Samolang. Sano kata maulang gadan? Ahmad mengdak. Ahmad mau lendak mau ni sakai dai. Taba piwan kuai ni wan tiel lagi dah. Wan pot wan tiel lagi dah. Iba wan tiel lagi dah. Tapi tiet kada tuli ba? Ar. Datangar kali kadai kabok kena sip jeng iba nak kabenta nang teh na po maulang mat persa kamalendak. Teba nak kabasai Jameson wara ya kapisahang ni kabadai kasam pisah kasanlak. Kmading ba piso sip site nem so site na kabenta kapisa nginahapan kali namar ba kadai kapisa he kasang api mo. Singai tuan ni bun. Ayah bun ni wan sekali. Wan sekali. Kiwan sekali mo tagalabun nginahapan kali mo. Teba pay kani kasang pisa kasan lang tiga haka sipen ngilasong san pawajar mo san pawajar. Te kan singanya pi ba pi kala ba pinanyoro ninyo kabayak lada pimla banyo kutiaro da pihon tang baya kapen gadan ba pinyo hong tu kanang ba kan sai sibe dalari stay binang kantuna sipen arpen ngenum desa lada bi kwa banyo ro kamisin gadan jongi ngingila pen kre kamisin tang baya kapen let nyo hong te makmat gadan